जों दा zero निसिम स्टार्ट खायमानि zero investment निसिम स्टार्ट खायमानि ओंके पुइलाव आं आमतिखेन स्टार्ट खायगा zero investment निसिम स्टार्ट खायते आन पेरेंट्स रक स्पेशल आन डैड आनी बाबुता बो नुगैनाय बो बाहायनो लाइक चाजा खा आनी सामरो नुगै माने आं बसक हार्ड वर्क खायतं माने बसके एफर्ट दितं बो नुखा ओंके नुगैनाय आनी बाबु बो चाजा गै आनो किसा मिसा हेल्प खायगा ओंके इको आमसक नता नगनि बरक रक हेल्प खायगा hard work khade focus khade tai ning jak musuma kamno or ning jadi ta time spend khade ono one suk di deeply one suk di hard work to joton khayo but main ke smart work by focus na nai omo mainly ta ani khai चिनी बरक अंको सगमते के हेल्प खायलेखा के ते बचाने चिनी टिप्रासा नि दफा जतन ते बो कुसुकानाय ता माने आमते के हेल्पिंग हैंड हायिं थांगे देबा नंबो चिनी बरक नि थानि पायत आ रांबो चिनी बरक थानि फायने के आमनो आके जतन न कयोता माने अंको चिनी पिकल न चाइने दि ट्राइ खायने दि जे चाया बरक र खुलुमबाय क्या नरनो हायनो हाय लामसोफिरो कथक पडकास्ट नि 28 एपिसोड छ तिनि सिनि बिसिंगो नाराय मतमंगै फाइमानसा फाइनाय बरकंखा बुखुगनै बरकंखा बरक पिकल्स एंड मोर नि ओनर मिस सैमलिया डेबर्मा बाय प्रहार त्रिपुरा तिनि जों बंनि थानि बंनि एंटरप्रेन्योरशिप नि जर्नी आबनि तिसं कक सालायनाय जों बंनि पुरा ताबुक जरते जे लामा हिमका बरक बंनि जे बिजनेस स्मॉल स्केल बिजनेस पिकल नि जे बिजनेस आबनि तिसं तिनि कक सेरि सालायनाय ओंका आं पयतो खलायो सिनि कन्वर्सेशन नि थ्रु तै नर गोबांमा लाइफ एक्सपीरियंस रक खनावै नरक सोंजांनाय कक थायरक गोगमा खनाय मानानो कंके तै बिसिलेरावै आमसे कक सावैनो लेट्स स्टार्ट आवर पडकास्ट ओंखां जत नर खरनियाना खाबाय खुगबाय आनि कथक पडकास्ट लामसगो नरक बाहायतम हामबाय दा अंके तिनि नंनो माने आं खूब खाtung जागनो अंके हाइपनो आनि ऑडियंस रक जाते नंनो तेब कांगो सिना बागै आबम बागै आं नंनो रिक्वेस्ट खायनाय नरक काइन्डलि नंनि सिनिमुं किसा साइखनारति आं सेकां आनि सिनेमुं रिसिवानो तारपरे को रिसिथिं बो आं आनि मुं के को सेमलिया देबरमा आं अगरतला कृष्णनगर नतुनपल्ली यो तंगो इनके चिनी नगो जों आनि मा बाबा ताय आनि मनाय खरकसा बोरै खरकसा सलातं के आंखे ओकरा ओंखाय आनि पारा के विश्रामगंज मास्टर पाराव के आनि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो अरनो खायके स्कूलिंग डन बस्को स्कूल परीक्षा के ताय आसाम राइफल स्कूल बो खायके परीक्षा के आमो पाई आं आनि ग्रेजुएशन के यूसीसी कॉलेज मेघालय शिलं आरो कंप्लीट खाया कोनै मास्टर डिग्री के खायके इंग्लिश ऑनर्स न पुणे यूनिवर्सिटी वो को सेंट मीरा कॉलेज खायके ब्रदर नो किसा ke ani bungke Prahar Tripura ang yang ani ka ke Russia bario okay ang disini tahu orang tong borok baksan tong okay ang schooling ke gasen school lo in pore bounce of haga barte video no then I met her on around 2000 ro malaka 2020 yo Malay sin like a hamza like a then bo business khai dong afro okay ang water join khai te bai kusuk thang mano amon nai sing amor tebo kam ke thang mano ke nai le ka माने नंग ताव फैमिली बिजनेस आइता family business nam जों जेफोर बिजनेस थाखाबा ऑडियंस आं साइरिसिबानो नंग तो बरक सिनियाबा बरक हंखा सिनि पिकल्स बरक पिकल्स एंड मोरनि बरक फाउंडर ओनर रक बरक कताक नंग जे बिजनेस स्मॉल स्केल बिजनेस आं आनि मेन इंटेंशन काबनो जाते सिनि ऑडियंस रक स्पेशली यूथ रक अनएम्प्लॉयड यूथ रक सिनो कंटेंट थ्रू तै बरक इंस्पिरेशन मानथों एनकरेजमेंट मानथों के आइडियाज मानथों गाबनो सोंना हारिनो तिन कक लामनो सों चेंगलासिबान गां पिलानो सोंनाय नरक मास मास का साइमानो नरक बिजनेस आइडिया बियांनि भाइकिया बाइके चेंखा बिनि इंसेप्शन रक बिनि हिस्ट्री रक किसा साइखनारदि actually ani agis right fun simino like
cooking so interest dongo inke amtike nang nog rogo bagi rogo kisa misa songo try khayo different recipes rok try khai cha ro nong ni borong no inke shilongo tongfru afro ko kaisa food course khaikang 6 months rong ning kana inke afu rogo kisa misa ideas ro collect khaikya inke amon pore khaino jefru ang pune ni ya kari phaika ni completing phaika post graduation rock ke afro no wang haino chicken pickles namka mane nok ni bor rok no chari na hine ga afro chari na hine ko sanamani nok ni bor jotom taste khaire ka bor jotom chaja baikha ke ani munai ko burei bubar bo ke tai bin temasa ko tamsana ta bin fiancen hanma khata jacob boban munai no ge bor khorong ni ano asake thokjagai nai compliment rekha means like buy tangi neng of no market of halya ge ni no market of halka hanke I'm sure ni o pickle paijang nai borok chajak nai hin sau hinke ang bo asa pro sure kare ko do akon hinke ang try khaine na nei pula chengra kha chikon khena মানে বই mane আর চেং খাবো 2021 rok ni simi ওকে ওকে inke afro tanga asak business ni ideas rok bokuri ko ke haino like pp packet to khai nai angko snamai nai phalkata kisa mane starting to asak idea kariba amtekhan je ideas collect khaima mane amteke phalna start khai ka afro inke bor rok thokjak bai aste aste shinika amtekhan inke shinite tabuk ikom so jora chokpai kata ব্রাদার তে কোনো অ্যাড খাইন দে বাকে স্টার্টিং রকম বাকে চেং লাগে নং নি যে বিজনেস নি স্কেল লক আপরো আপরো তনর গান মতে আগরতলা বেস নং টং না পুলা পুলা তো আবার উনকে স্ট্রাগল হবে সাদি ব্রাদার নর তাম রক প্রবলেম ফেস খাই কে স্পেশালি মার্কেটিং নর ইস্যু ফাই হে দানা এসে প্রোডাক্ট লঞ্চ খাই কে নর কাহাম এবার আমরা বড় নি থানি সগের নানি ও চ্যালেঞ্জেস রো আবার বকে শেয়ার খাই দি যাতে বইবা আইডিয়া মানা দিতা mainly problem ke chini omo borok ni problem borok chao omo amte ke amte ham yang na amte income te ham yang na chao starting problem onek phaika face khaika singbo jemon borok chao non pickle basic oily packaging system hamia get slowly no singbo omno improve khaika table jemon packaging system taste by complain khayo taste bo bakso so mosok gobang bakso mosok ko om borok isu khaita borok product actually jeng ko means like borok rok ni feedback like customers feedback bona haro inke customers feedback ni hoite no jeng aste like improve khaina ni try khata jese possible jeng try khaimana asa khaika তো তাবো সিস্টার মানে ব্রা নং নি তাক যে আইটেম কয়টা টং মানে কাইবসক ভ্যারাইটি টং total tabuk at present 11 ta মুংরকি সেরে না দা chinro actually non veg by veg no man thogo but non veg veg honke besi variant kari veg honke bamboo shoot honke moso bilati gatai king chili Okay. o tinta no Pickle ta. available pickle or mushroom kaisa Mushroom tongo tong, oyster mushroom ta ওকে honke নন ভেজ ওকে non veg honke chicken abo to compulsory chicken pork honke biscuit ni botongo ওকে ও Nke- অবলা কতাল নং খানা মানে খানায় কত মুশকিল abo mane asak bo katalia asak bo boya okay. ko mane gatai angko chicken chana mane chana by chicken mix ingjakta ওকে prawn prawn pickle small dry fish pickle tai fish pickle ni botong fish ni ওয়াক নি বুদতং wak ni botong pork ni ওকে ওকে গম নং 11 আইটেম বিসিং জন সাই হাইয়েস্ট সেলিং আইটেম ল ববরক লাই nice selling gange chicken চিকেন because chicken choton sound ke ওকে ওকে jemon bakstong pot chai ro bak prawn chai ro thong chicken ke choton sound maximum and it's the most selling the hero product chicken second henge pork bo boi hamjana tong blankes tabo chicken ke tam sane joto borong no motamuti chao henge chicken no bisi sell ngo খুব খানা দক কারণ কেস সানাম সঙ্গ সিস্টার আমরা নং যে রিসোর্স যে র ম্যাটেরিয়াল লক নং বিয়াংনি নাহার আবদাং লোকালি দা মান থক নরক ফাতারং না তুমনারং নাং তরং mainly raw product ke oron naus local man ho ওকে starting sing amor legs only no now it follow ke legs only ke abono product is so high but oro
chin sell chini omo am suk thang dong Okay. ge product khai ni bagi sing atos gold bazar ni suru khai ga nana ni গোল বাজার থেকে সাত Oh, man, cheap price lek jom ke dam hai dia. lek som ni ke dam Tase morok ta. ge chin pickle to master oil sarangnya master Okay. oil to ke dam Okay. পিকল হিংকে ন মানে মাস্টার্ড অয়েল মানে মোটামুটি মা খাইও হিংকে থগ্রনি প্রাইস রকিসা অঙ্ক বাঙবলা হিংকে আরো খাই जों হোলসেল কে না হাতে সে কম রেট খেমানো Okay. হিংকে আমন বাগি जों আরো বেশিরভাগ না হারতা Abang ke sana mo sabno. Nor quality maintain ke ba ke khai mane rom di pickle abo to bui consume khai sau. Goro to man quality kaise issue phayo. Maintain khai nang nai. Ke abrong iti ke nor mane ta rom di ang sama ke preservative sai ro. আও Aba herok mane ke sai ke dar dita. চিনি ম অঙ্ক অ্যাকচুয়ালি মানে হোমমেড প্রোডাক্ট ফার্স্ট অফ অল হিংকে जों অনেক হাইজেনিক হেব जों जेसेक मानसाक एनश्योर खायो ओमफ्राय प्लास प्रिजार्वेटिव्स निंगांके जों अंक कुन केमिकल्स रो यूज खाया ओनली क विनेगर सिमी जों मिक्स खायो ता प्रिजार्वेटिव Totally organic type. जतन ऑर्गेनिक निमान Angka bo besok man rok tong sabi ni validity ke. नॉन वेज निंगांके 3 months दंगो लाइक बेस्ट बिफोर 3 months ता ओमफ्राय वेज निंगे 6 months or more than that but जों 6 months न माने बेस्ट बिफोर 6 months प्रिफर खायो ता Ang tak sana mo suma brother no ke ang khanaman nung to marketing nung involve bisi. market Nga tak marketing dia ke sung siwa no. Mana खूब important iya. Business or growth na nga marketing important. Nga marketing strategy ro no rok bhai ke man no rok use khai ke. actually Tam rok no rok strategy no rok adapt khai ke. actually जों marketing am suk khai jaye Okay. omo just borok sinika sai thok jaka mainly borok sai thok jaka marketing sing just friendly no sigang Okay. involve thake not the Man customer friend circle circle no involve khaite khaite Okay. last at the last spread ang khata aware ang kha boro rok aware ang khachin om pickles na tai boro ni pai sangko boro ni man bo jaga sanam am dikhe no aste aste boro ni thani spread angte boro মোটামুটি Saimang khata. সাইমাং খাতা Mana যেমন business kaisa kok samai satisfied customer jon se best আও advertiser fu মানে যে কোন product ni. চিনি কয়েক মানে কয়েকজন অর্গানিক কাস্টমার বতং বরক রিপিটেডলি মানে অর্ডার রে তং চাজাং মা বাগৈ আমতে হাই বতং তা Katak nang jokon saka sisa order ni kok. Gano ba order tamusung order mar nai na stall da tong bahirok nong ni product mana bagite abro kisa sai khanar di. অ্যাকচুয়ালি অঙ্ক চিনি র প্রি অর্ডার রি মানো ইনকে চিনি ইনস্টাগ্রাম পেজ দङ বরক পিকলস এন্ড मोर नि Okay. आजागाव थाङैनाय जोंनो डाइरेक्ट डीएम खायके हांके न अंगु इनके जों आजागाव न जत किसो लाइक इनफरमेशन डिटेल जत किसो रि नायता इनके जों होम डिलीवरी बो खायो बट सुदु आगरतला एरिया सिमी Okay. गांके जों स्टॉल मीन्स लाइक डिपार्टमेंटल को स्टोर रोगो दिबोता आगरतला रोगो बरुओ गताय खुमुलंगनि हायुंमाटो बरुओ जों Okay, Khumulang area okay. इनके आगरतलानि आउटलेट या माने डिपार्टमेंटल स्टोर जागारु आबोखाय घर परिवार राधानगरनि Okay. इनके आबोनि अंको ताबो तेकाइसा आउटलेट खुलका बलकान क्लब फाइसिं आरो बरिवो इनके शाइनी कैंटीन नि काइसा दङ क अबयनगर ब्रिज गानाव दङ Okay, okay. इनकाय essential एसेन्शियल गोरखा बस्तिओ आरो बो रिवो Manthok tai. मानथबो इनके लेक चमनि बो Lake खरकसा Chomni भिक्टर Dogan सिंहा Tokta. नि दङ ता आरो जत ভালোটা মানে দাও কে Okay. অ্যাপ্রোচ খাই রেখে দাও Okay. সেল Khub khonatok. Angke ang poitu khayo je nai tangne rok borok jokhon narak khana nikumarok sei narak khana kang the continue khainai. Ko tak nong yo je business khaima jaga ota norok kono help rok da mangkha. Moromdi na nor jotam self mangda je khaimani jotno na kono help rok da mangkha. एक्चुअली माने जों लाइक केबनि थानि हेल्प त माया को मान बट न जों त जीरो निसिम स्टार्ट खाइमानि जीरो इन्वेस्टमेन्ट निसिम स्टार्ट खाइमानि इनके पुइलाव आंगाम तिखेन स्टार्ट खाइगा जीरो इन्वेस्टमेन्ट निसिम स्टार्ट खाइते आन पेरेन्ट्स रक स्पेशल आन दैट आनी बाबुता ब नुगैनाय ब बाहायनो लाइक चाजा खा आनी सामरनो नुगै माने आं बसक हार्ड वर्क खाइतों माने बसके एफर्ट दितों ब नुखा इनके नुगैनाय आनी बाबु ब चाजाकै आनो किसा मिसा हेल्प खाइका इनके इको आमसक नता नगनि बरक रक हेल्प खाइका
गे आं जे खानावै जे बुजि माने नोंनो इनभेस्टमेन्ट दासो बांया गे सिम्पल बरक रां जारा किसार कोन चेंगि मानम ते बिजनेस रो 쟁이만 इनके नों आबाहाय जारा सिनि सिगला तंनाय रंग नरक नंनि जुदि भेलुएबल एडभाइस रो कांके आं खूब साजागनायते बाइके चेंगि मानम तिरो 응거 앙케 저트는 어꺽 야파나 무슨거 제 다봉니 제너레이션니 제 제라이 동네 롱노 때 저토노타 제 खायनाम बिसिङो बिसिङो जों मास कायसे मुसुं मा दङ खायनाम मुसुं मानसिन कायसे ड्रिम दङ आजि कन्थों कतरथों इनके आंखो जतनो नकयो जे माने नों जे जागाव इन्ट्रेस्ट दङ जेमन आनि खेत कुकिंआव इन्ट्रेस्ट निबाङे ओ जागा सकपायका ओ पिकल मेकिंग गांके जे बरकनि जे कुनु जागाव इन्ट्रेस्ट दङ बरक आ जागाव एकदम 100% रुई फोकस खाके हंके जतो न कायसा कायसाले कायसा नों लामा माननाय गेतै बिजनेस पा नों थों बा जे कुनु जागा थों नोंआबो एचिव खायनानि अंको लामा फायनो फायनायता निनि बाट आंखे आमति बस एडवाइस रो वर्क हार्ड खायदि बाट स्मार्ट वर्क बो खायना नांनाय बाट वर्क हार्ड खायने नों माने जे जागाव अंको 5 इयर्स बाय नों खायमा न आ जागा 10 इयर्स अंको नों आको सगिनानि बागै टाइम नांनाय आमति हाय किसा अवॉइड खायके जानाय दा आंखे आमति हिनि कक या फारुता ब्रो नंग साइमन आइडिया सक just simple jan ke hard work khade focus khade ei ning jak musuma kamno or ning jodi ta time spend khade ओके ono one sub di deeply one sub di hard work to joton khayo but main ke smart work by focus na nai omo mainly ta ani ke खूब खाना तो गां ते फॉलो गान कॉग न गे ताबो नरक तो चेंगरा खा गे अब बाडे नरक त्रिपुरा ताई तम तम अपॉर्चुनिटी नुग नरक मानम ते बिजनेस स्मॉल स्केल ते नन तो खूब काहाम नन तो कमा बरो रेप्लिकेट खाइनांगो हेबन अब बाडे वो ताई तम रक स्कोप रक दना ते खाइना बागिता नरक जे सीमानिता actually tau ta जों नुगो Instagram रगोबो tau ta social media नि अंको trends चलितों इनके जों social media तिन अंको social media नि थ्रु तिन अनेक किसु खायना खायमान ओके जेमन ताबो जों कंगमा पेज नो क्लोथिंग नि रीनि यस यस जेमन रिगनाय थों टप थों लाइक वेस्टर्न ड्रेस पानों थों आम तो मोटा मोटी आं नुको चिन बरंग न खायतों माने नुगो इनके आम बादे न ते आलादा यूनिक ते बो खाय माने खायमानान मतो रक बतंगो आबंके लाइक ताम सानाय आर्ट एंड क्राफ्ट ओके जेमन आर्ट एंड क्राफ्ट आमरो बते एक्सपोज अंगनानै नांगौ माने जे जागाव नों लाइक ताम सानाय गुड एट इट आ जागाव नों तेबो फ्लारिश का अंखांखाय तेबो एनहांस अंगनाय तनिनि स्किल्स रक गते बुइबो सायमानाय गामतिखे न जों चिनि द फानबो तेबो कुजुक गारि मानेता जत माने लाइक फूड एंड अंको ताबुक तो फूड एंड क्लोथिंग अन बेसि ट्रेंडिंग चलितों Okay. बाट apart from that तेबो चिनि जों सायमानो चिनि बरंनि थाने कायसेले कायसा टैलेंट दं Correct. आ टैलेंट न अंको तेबो जों फोकस खायनाय अंको खायकाके जानायता खूब खाना ब्रदर निनबो ani ke especially चला रंग बागिता para tong na dong bro work so business opportunities kiri omo kiri hai kiri so isa pun jaga to hangke or sing vegetable cultivate kemno करेक्ट tau dino omo onek sell si means boike once ning mari phalo means selling product माने चिकन जाना को गया था once चिकन जाना को गया omo onek kaham chini born by specially जों just माइ सिमी खायो खेतो सिमी खायो अब यारो एक बार but vegetable खायदि most के fruit रहो खायदि के तेव जावता हानि खाव एडवाइस खूब खाना तो नसं अलका जागा सालायसे अलका तै सालायसे ताबो किसे सीरियस टपिक तिरक सालायसे ताबो गंगे ग ताबो नंनो बिजनेस संग ता नंनि काम कोन खना लाके हेबन स्ट्रगल तो दं खना struggle आंखे किसा नंनि स्ट्रगल किसा सायमाना मुचुंता माने किसा नंनि जे स्ट्रगल सक ताकफाना स्ट्रगल सलि तंनाबो तो चलितों आपता struggles तो किसा गे मिसा तो आबरक सनो किसा सुग्रुइ सारि स्ट्रगल सक आं ते फोकस के सारना मुचुंता actually pule to ang chengkha mane ko all business no ko start khaine hini nang ko chengra ka pulawa to nge cheng pana ang pulawa asuk ang ko tam sanai butike mane expand khaina ni
amo afro idea rok maya angkha inke plus boro rok ano kwbang mano like ani friends rok bo tai ani mane relatives rok je kuno sinijak boro ano kaham advice no rok inke haipano bini dakhanai anga fukisa confuse rok bo angkha inke bobe from Malaysia kang afro to ang saichung no khai tang man ba gan munai ko Jacob mani bobo ano help khai ka inke haipano delivery rok khaina ni puro kang onek cost angkha because buri borok Agartala area to mane yang ma thango inke plus ang ko sarik jora sanja jora ro kisa thangna bezalung ota inke afro kisa misa struggle ma khaika inke amti hainota amti struggle no ma khaika ta brother ni ketam ro struggle face khai ta khon je norok je struggle face khai tomorrow kisa saikhenar dita cái tao không懂是你种 improve 可能得我讲可能就 man ta phon norok penetrate khai me ko he na 开面 grassroots level ta phon sogu ya ko就 packaging no mainly we complete คือ non packaging ของนี่ okay they borok one borok they want it in jar also in jar คนดีไหม tam ri me ko Spouses okay gitu. okay okay oh เนี่ยมันต้องแบบใครนั่งก็ mane bottle lo rimya kata bottle jar ro okay rimya okay oh but jeng rina ni hinai no ta plan khai tong abo ba okay กลางก็เขียนมัน packaging system then sticker รอ I te kaisa kok add khaina ma zaman ke sticker sa te ba struggle ma khaika kisa ko mane labeling ro oh labeling okay nke first of all nke food license namna bagi anga pros bezalung ha kisa struggle ma khaika yang ma thangka yang ma khachika okay emne sister tam rong nang amne license khaina ro kisa first of all trade license namna nang noro je kono business small scale phanang thang big scale phanang thang ko business kaisa khulungna hangka kai jeng first of all trade license khulungna nangnai gam pore hangka ka food license ni no jeng mana harnai apply khainai jeng no angko certificate rok renai ta hangka amorok jeske pano jeng na harna nang mana ta state to dar na centrally da bo central ni no actually abato but nang jodi no ni products rok chin state ni baireo boro hangka ke GST rok nangnai because bulk ro hanai hangka ke nang GST namna nangnai abake compulsory ta okay khub kha to ge tak system ra norok jeta no je food processing je business khai tong abon bai norok kun prior training ro course ro khada khai ke อันทุกใครจะพบใครใช่ ang khai to je samanya apono ko ngau rogang kisa mesa experiment khayo means like bahai buti hai testing busu jara lasting khai amorok ang again simino try khaino tong ke je food license rok karika afurok bo mane kisa cha chai rok khainai kha gam tikhano ko like ang confidently saimanga ta mo asu jara lasting khayo ni emne season no kun course ro khai na por abon de kun pori jagya amoni te the particular report is just course khai short term course 6 months ni bagai shilong tong pura khai kata tar mane business khai na kun course khai na ya na kun compulsory kare nam kuno course khai na ya but ni kisa basic idea tong khang ke nang ko je kuno business start khai man abo like professionally thana hangka abo alada byapar but nang je kuno business khulna hangke like basic kisa knowledge tong kha ke am subai nong ta idea kasa tong kha ke am sunata khub kam ka tabang sasinai tak sin siglarok nong idea khana to musung na basa khaina ro haben sini drawbacks nga kaise ke financial problem tax nga ke tabon norok pulai himulama katal nung angphan takun khaina nga sin bai ka sung joton sunu puilangu mana nu hoya olo tang no gam bage support maya support system kom tak society support khaigla even nong ni boro support khaigla gam bai nong kaise sungnam jonok opinion nong share khaidi abon bagni sin sigala rok jodi borok exceleng namu jong hake parents society ni support busuk important abon norok bahai matong kisa saikenar actually like not only business ba je kuno je unmote hangkai ang according to me ang khwan sogota first of all nok ni borok no support khaina nang parents rok no support khaina nang amon pore se bui phai mane nok ni borok no fully trust khayo no fully support khake angke abo haino aste aste borok rok bo nang mane tam sanai consistency bo tong nang actually haino ang khaina mu jongka ko start khaika open khaika ko sale khaika market am porke khaina mu jong liang
वो माने तम सानाय आंनि लस मांनि दं आं खासा खाइलिया आमति हाइं दं हा के तो जाया नंनाय इनके फर्स्ट ऑफ ऑल द पेरेंट्स सपोर्ट नांगो न इनके नि प्लस कंसिस्टेंसी बो फुनुगै दं ना नांनाय नों बर' दं न इनके कस्टमर स्टॉक बो माने ऑटोमेटिकली साइ माने लाइक अ बिजनेस तो आसुनि सिमि स्टार्ट खाइ माने ताव बो चलै दं इनके अबन काइसा ट्रस्ट बिल्ड खायो तानो इनि ट्रस्ट न नगै बर' रक बो न ट्रस्ट खाइनान शुरू खाइ न सपोर्ट खाइने आमति correct बे आंते सुंनाय ताबो बिजनेस नि सुंनाय ता आं नु सिन बर' कैसे बिजनेस फिक्स के तो और खाइनाय ओलके बकाय जाखो न माने पासे में किया बुनि बर' सिलिसिन वाजि तो नु बर' कैसे तो कैसे खाइ दं बर' तो तां खाइ बर' अरन बंगे मास्टर खाइ तो माने सुरु रुमसु बंगे आर्ट न बर' बंगे क्राफ्ट न बर' टेबो रिफाइन खाइ ए बर' एक्सेल बंगु सिन बर' माल को नु जाय संगे कैसे खाइ 1-2 years सिम सक्सेस में हेते शिप उन हेदा ना नों आमते हाय बर' म ताम एडवाइस लाइन न आंखे एडवाइस नामुसुं आं खाबाय न एडवाइस अबजत ननरे नामुसुंगो जे लाइक काइसे जागाव नों लामा हिमका हांखि किसा वान सुगै सुजिबि न हिमना नांगो जे जागाव नों माने आं खाइमा नहनि काइसे कॉन्फिडेंट लेवल बतंना नांनाय इनके मीन्स लाइक निनि स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन बतंना नांनाय इनके नों आ जागाव माने 10 years pa नोंथों 20 years pa नोंथों नों सक्सेस लेव फाइनाय नों इनके आबो ना साना मुसुंगो काइसे जागाव न स्टिक खाइ दं माने नों ताबो री बिजनेस बखाइका इनके फूड नि बिजनेस बखाइका इनके ताबो ते ऑन बिजनेस बखाइका इनके नों एक लगे यांग बो फोकस खाइमिया आइ मो फोकस खाइमिया थानाय इनके काइसे जागाव न काहाम के फोकस खाइ दं खा इनके नों माने जतनि बागै न बिजनेस ग्रोथ नि बागै रक जानाय दा इनके ताबो आं चिनि बर' ब्रक न बाक्सा नुकमानि लाइक काइसे बिजनेस खाइ दं खा क्या जागाव 2-3 बছর खाइका खाइने लो या करे इनके आमते हाय बेशिरभाग आं चिन बर' न नुगो आंखे चिन बर' न किसा आमति हाय ओं या खाइदा माने खाइना मुसुंगो ता माने काइसे जागा खाइका के आमनो कंसिस्टेंसी तलाङै दंना ट्राई खाइदि ने आंखा मा साव ता जतन कारण को लाइक वान सारक तो जेकुनु काइसे बिजनेस स्टार्ट खाइ चिकन सा स्टॉल निसिमी स्टार्ट खाइते 10 বছরनि परे कोन बो सक्सेसफुल मिने तेसा चिकन निसिमी तेसा खतरम थाम गाम ते खना चिन बर न कयो जेकुनु बिजनेस खाइना थांका के ताया का कंसिस्टेंसी रेदि गांकाय डिटरमिनेशन बो स्ट्रांग तंग नांनाय गताय निनि विल पावर बो स्ट्रांग तंग नांनाय इनके हार्ड वर्क तो मा खाइने न गाम ते खनो काइसे जागा न फोकस खाइने आंका को या पर खूब कॉफी सर सिस्टर ब्रदर एक खाइना दा Anke starting the main like the start kaya sekarang job tu na ipa ini bo kaya kau masalah market side na ida no product kan kaya product so no sini environment ba sini society main no awan ke main starting channel ke main starting link suru kaya kaham ke suru kaya sini ini ending ba ini business run kaya ni kaham itu ni mainly business mana ni product item product customer meet no borrow no sasa no ada no on starting tak mainly invest starting काम के नदी doctor side yang नदी के starting काम के sini yang काम में anke mas mainly starting customer only ko ta munai ne amno buji buji ta customer need এটা সম বিজনেস ফোকাস হবে কিন্তু বিজনেস তো কাইসে ইম্পর্টেন্ট একদম পার্ট দंगाबो के माने इकोनॉमिक्स नि काइसा नॉलेज दं न और कैलकुलेशन फाइ सर प्रॉफिट लॉस होनि फाइ बैलेंस शीट खाइनांगो के आब्रंनि नॉट तो श्योर खाइना नॉट तो बिजनेस साल दंगो प्रॉफिट लॉस नॉट इयरली रम नाइना के जिताबो जे का हिसाब खाइना नेता जाबाव जानाय हिसाब किताबाबो बसु इम्पोर्टेन्ट ओरैनो बिजनेस खाइना रमदि नों बिजनेस खाइदोंखा नों लॉस कंट्रोल फेलिया तो निन बिजनेस तो वायबल न हेदना गा मैंने इकोनॉमिक नि जे गता जे संसिना नांगो जो दे बिजनेस खाइकान देता अब बसु इम्पोर्टेन्ट न किसे साइखना अब तो मार्केट से इम्पोर्टेंट मतलब लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जे कोनो बिजनेस को फेलो रखाइना नांगो ताम माले ओ हिसाब किताब न नाइसे
जों चिनि next move tang nai ba जों te besek invest khaina nang ba besek supply ba products tok na hana nang abo जों saimon okay जों to like kaisa register जों follow khayo side by side norong ni thani like laptop phan tong kha norok kaisa ro angko chart sanami data excel sheet thangi nai mane record na rigi tong ha ke chanai ta because besek spend khaija ka of product to tai angko besek angko nam next month suppose for example a month to asa thanga next month to besek ko spend khaina nang nai ba besek production produce khaina nang nai yam ti rok जों saimon ta like yearly bo जों kaisa idea mane thang besek जों in ko tam sane profit of phaika ba besek loss thanga gabo ekdom one of the like integral part of the business sana ba ek kain awlang ang buji mang ke nor ko hisab kain ni ben nor market interaction mo saimon plus public incentive mo ro mon jodi nor maintain thai ta abon brother nang kun ek kain ta it's important hisab ki ta business ni main si hisab main almost main like thing kun ka khai khai sa almost na main business ni ke hisab le ke ni just khai mai because nin jata hisab khai sin sai mai ni business loss ka business profit na ka na ya ani product maximum ka ka ba ani kan samai loss of machine ka profit is खूब important ना लोग हैं बुझी का ताबो संपेशल लाइक खेले चिन कम नो kan tax kana mo sungta nor sam mo sama na mo ta nong ni business ni volume ro busro turnover ro busro nor profit ro ta aur sana ka sai mo ro ta la business to down full to ha da up why should loss bongo why should profit bongo but mane like amte ko tar sanai amte record ro ke bono beshi khayo gang bono no ko ya person because maximum time like school lo mang sa time spend khaijo ke no ko phai ke pickles namo ke te baki ke bono arrange ro ke bono no ko ya person bro na ke second the business ni le chini ni no ni ta se chini ta business to mark yo around for 30 to 40 50 ro khayo profit phai ka profit ya sales ka most chini sale no to around 30 minutes de 50 ro ta so ka de chini business like 20% in more loss no loss 100 is not 80% out here okay mana margin ta 80% margin काम मानो में सस्टेन खाई जाता बिजनेस नों मान वो congratulation क्या कस्टमर नो सुंगो नों नि माने बिजनेस होता है नों नि मेन कस्टमर का साबो कस्टमर का नों सानो टारगेट खाई ये का साबो बिसी नों प्रोडक्ट नो कंज्यूम खाई actually chini main target to tapung ni je young generation ni borok no because like chini agartala wo chini aguli wo para paksa para rong ni phainai ko college ro ko padnai ro tong borok to maximum no bara tong bayo ko jara bon time ro kre thango ke a time ka ke borok chini pickles ro no ko prefer khayo je tabuk jara sen nuk manita ke chini target ke ko borok ni pagi no ta mainly ke okra borok no basen mane je sakman saksen target no khai tongo but angko mainly ke je college padnai students ro pong ni pagi no ta chen beshi like borok ni pagi bo kaisa shortcut angko mamui ro songna ni ready made food hai ngota amba terus pakai dia suka bagian apa no nong tadi origin terus nong ni produk ni bagi tiap sana ka sai mun ta mana nong produk ni highlights sana ka sai mun ya par ka nong chini products tabu mana nong produk suntai painai tai nong produk sun consume kainya aw kisa sai kana tai nong ni one of the best of market aw kisa sai kana nang sakang sasade 이제 광주는 가야지. 사위 지금 피가 그러게 बस चलते हुए इनको कहने लगा हम सारी जस्ट साइड मस्त आ गए
hingke angke sana musungo like angka kayo chini pickles rok muti borok ni yago sogi bai ba try khaika haipono angke kok yapana musungo je try khaya puro borok at least once try khainai ekbar try khainai nge try khainai bahai jaka thara thokjaya bojaga o lacking tong जों आबुनो feedback मा खाके चिन बागे बो like kahamnai जों बागे better तेबो खाइमानाय because अब त जों बर रंनि बागे न खायो माने like in one way like ताम सानाय college students रं थासिङो जे सामान्य कक सपायो बरंनि बागे बो like अनेक न काहाम because समय रकरिन थाङो बा मामु संनानि सारिगो अंग जरामाय रं थाङो गामन बागे जे चाया रक एकबार चाइनाय दि ट्राई खाइनाय दि अबनो जोंखे पावया याफारदा आं त से खाइसिबना नाय तनाय रं सानाय बंनि के ऑथेंटिक ऑर्गेनिक पैसे कुन केमिकल्स बरजाक करे तसे सिनि बरंनि प्रोडक्ट्स नों आं संसे के साबजाना बना आबनो ओके सॉरी आं देखो हेल्प खाइबनो सिन सिक्लार बोटे आइडिया मानथन आ खागावय आं ना पक साखा ताबो सं पाइते दि सयके पाइते दि आं नंगो सुमुनाय हानि सिंना क्लाय खता नंगो ओवरऑल एक्सपीरियंस ताबो जरते सिनि हास्ते होता नंगो बिजनेस होते दुई तीन लाइन साइड देता बाय एक्सपीरियंस एक्चुअली माने अंको नंगो द कॉम्पिटिशन करिको खाइनि करिको बाबिते kaham experience betongo ge kisa misa to abu to tongnai no ups and down mane like baksa buksu chaja gerok phano tongo ba taste chaja gerok phanang mano ge like ups and down no mano ta like kaham experience no bishi bango but hami experience ba kisa misa tongo ta abu to joto jaga no tongnai yamte haita ge angke abu no sawo mane chini borok angko segamte ke help khale ka angke te bachana chini TIPRASA ni dofa jotono tebo kusukanai ta mane amte ke helping hand haing thanga deba nungbo chini borok ni thani payot arangbo chini borok thani phaile ge amono angke jotono no koyota mane angko chini pickle no chainai di try khainai di je chaya borok ro angke chini abono kuno chini pickle no kuno माने worry जने कक टेंशन जने कक जोङो जा कुन केमिकल्स बो एड खाया प्योर ऑर्गेनिक होममेड एंड फ्रेश माने कुनो वाना जने कक रिता ते एड खाइमानो सिस्टर न गदे एड खाइना आंखे साना मुसुङो माने लाइक चिन बर रक ओनली अंको माने गवर्नमेंट जॉब न मांग बेसी प्रिफर खायो ताकचिनी मम डैड नि जनरेशन तो लाइक पतो उनको जॉब खाया सरकार नि चाकरी खाया उनको हानो प्राइवेट जॉब रस खायो आमति कैसा मेंटालिटी चिनी TIPRASA द फाव तंग इनके आमनो आंखे माने पेरेंट्स रंग न ब कोयुता माने जे निन बसला बानि बसा जग जे जागावो उनको काहाम बा स्किल तंग टैलेंट तंग आ जागावो न बरनो सपोर्ट खाइदि इनका हंकाय चिन TIPRASA रंग तेबो आंको कयना मुसुङो जे जागाव नों परफेक्ट बा काहाम खाइमानो नि वानसगो आ जागाव ते बिजनेस फील्ड फाइनानि उनको अंथुंने आं मा सावता माने आनि बबन ट्राई दो आन प्लेटफॉर्म नि थ्रुते जरे केमना दुमसै माखाके आं आसामानि हेपी के दर खाइ जदि आइडिया रनो जदि जों प्रमोट खाया के सिन सोसाइटी जदि जों फुनु ग्याके बलाई फुनु ग्याके sin kara plus sikla mereka aku hanya mana dan ini dia sengkau no mungkin angka kayu ini sini episode nai jarang nai tengah logo pun serem tulangi kan mungkin am sekok soalnya tahun lagi sih nong apa lagi bela ke Hambai dah no Hambai norok pai Hambai norok pai thak zora sini episode baik kereng tongmani bagai mungkin thangte yang kok kecarnai norok tabuk phano ane channel be kereng yaku hungkangke norok kaliano channel no subscribe khaidi likes rodi tainong ni valuable comments ro share khaidi hungkangke norok phaini hati barong bo abahina kaham content rok nugui mannai hungkangke thangte yang okok no sanai let's listen learn and grow together Hambai